Neko ide da se voza, da uživa. Uživaj, odmaraj danas, šta te briga. Sljedeći 5 dana ti je turbo. Ajde, reko čisto da šta moram sad detaljsati. Uglavnom vidi se na snimku, auto ekstra dobar, malo kilometara, nije skup. Ono, pa sad, nikad ti ne znaš, ne možeš 100% da kažeš uzet ću to i to. Da, sve zavisi šta nam se svidi u tom trenutku. Sve zavisi. Da. Ko što smo, na primjer, sad uzeli auto kome uopšte nismo razmišljali, nikad. tako ćemo možda i... A razmišljali smo o njemu, u koje godine? 2018. Davno. smo. Imamo jedan snimak. Da. U kojem smo spomenuli Passata CC da ćemo kupiti ako dođemo u Njemačku. Zamisli ti 2018. Da. U tom snimku mi pričamo, mi smo bili, ne znam, na kafi ili ne znam šta je bilo u nekom restoranu u Brčku i izašli. I da li smo mi njega tad vidjeli na parkingu? Ne znam, znam da nakon toga više te auto nismo spomenuli. Nikad ga spomenuli nismo, znači nikad. Da. Pa normalno, zato što mi smo potrošili bukvalno skoro 20.000 da napunimo stan. Da. Ništa, ja vas pozdravljam, on nastavlja, tako da ćao. Ljudi, nastavljamo video, nastavljamo da se malo vozamo, prelijep je dan, ljudi na polju, znači sad ću da se provozam, lagano, opušteno. Sunce je, ali je na polju 2,5 stepena, pa dobro nije ni hladno. Nije ni toliko hladno, sve je to okej. Da, pričali smo u vezi stanova, vidio sam sad da će na mjestu gdje je bila nekad vojna kasarna, vidim da ruše i pretpostavljam, pošto se tu nalazi zgrada od, zapravo zgrada uprave od ovih državnih stanova ovdje u ovom gradu, pretpostavljam da će tu da oni prave nove zgrade i nove državne stanove. Mi smo isto imali sreću pa smo upali u državni stan, to nam je baš onako jedna sigurnost, što se kaže. Nekad smo čak i razmišljali ako dobijemo njemačke pasoše da se nekad preselimo u Švajcarsku, pošto imamo tamo i familiju i prijatelje i šta ja znam. Međutim, kad se vi snađete u jednom mjestu, ne trebate, što se kaže, da tražite. Kod nas se kaže hljeba preko pogače. Treba čovjek da bude zadovoljan ako ste se snašli, ako ste, nemojte petljati. Ako nije neka nužda, jel ne znam nija šta. Jer vi kad upadnete u državni stan, to vam je ko da ste u vašem stanu. Bukvalno, znači, meni je to isto. Poznajem ljude koji žive po 30-40 godina u državnim stanovima. Tu skroz drugačije funkcioniše sve, tako da vi kad ste kod privatnika u stanu, on, mislim, uvijek može da mu dođe da kaže ok, ja hoću da prodam taj stan, vi se morate seliti, a recimo vi ste se uselili u taj stan, kupili ste sebi kuhinju po mjeri i sve ostalo, jer ovdje vi kad uđete u stan u većini slučajeva ne dobijete ni kuhinju. Tako da to je baš, gledam samo šta se ovdje dešava. Ljudi će da skrenu, ali ne mogu od pješaka. Da. Tako da rijetko ko može da se dokopa državnog stana, eto nama je to pošlo za rukom. Procedura jeste, ispunjavaju se razni neki formulari. Generalno ljudi imaju pogrešno mišljenje kad kažu državni stanovi. Čuo sam od nekih debila čuo sam od nekih debila na YouTubeu da te stanove nazivaju socijalni stanovi. U smislu da to dobija neka sirotinja, ili nemam pojma, znači što je skroz pogrešna stvar i pogrešno shvatanje. Znači državni stan, naravno da postoje i ugrožene kategorije kojima se dodjeljuju takvi stanovi.
ljudi sa jako niskim primanjima i šta ja znam. Međutim, da su ti ljudi nekad probali da dođu do državnog stana, shvatili bi da se ne radi uopšte nije o bilo kakvim socijalnim stanovima ili stanovima za sirotinju, to je skroz jedna normalna procedura dodjele stana, s tim što oni u tim svojim kategorizacijama imaju te neke upitnike koje vi ispunjavate i na osnovu toga oni odlučuju da li će da vam dodijele stan ili neće, tako da naravno ispunjavate, znači jednostavno vaša primanja, standardno kao i u većini slučajeva, i onda imate još posebne upitnike, kakav stan vam odgovara, zbog čega želite da se preselite u takav stan, koji su vaši razlozi, to pričamo iz ličnog iskustva, to su pitanja na koja sam ja morao da odgovorim. I generalno veliki je problem sa stanovima, mi smo baš imali Božiju sreću, što se kaže, Bog nas je pogledao, da sam ja predao zahtjev, ispunio formulare, mi smo stan dobili rok od nekih mjesec dana. I šta je još zanimljiva priča, da smo mi dobili jedan stan koji je bio, čini mi se, 95 kvadrata, ako se dobro sjećam. Dobili smo taj stan, međutim, stvarno stan je bio sa 2 spavaće sobe, onako u prizemlju isto, nekako na ćošku zgrade, znači bukvalno imate na 2 strane pogled i velike prozore od poda do plafona i šta ja znam. Međutim, ja sam razmišljao šta će nam stan 90 kvadrata, za nas dvoje 95 kvadrata, to je preveliko, plaćat ćemo velike troškove, mislim struja, grijanje, sve što ide uz to. I ja sam ljudi taj stan odbio. I pitao sam da li imaju neki drugi u ponudi. Da nam treba manji, da je to prevelika kvadratura za nas, da bi meni žena poslala, ali ljudi se obično žale da sad pravim jedno poređenje, da se ljudi žale da ta komunikacija slabo ide, da oni na mailove ne odgovaraju baš ažurno, što jeste slučaj, ali eto, ja sam baš imao ludu sreću, ja sam se sa tom ženom koja je zadužena za te stvari, bukvalno na dnevnom nivou dopisivao sa njom i ona je meni odgovarala redovno na mailove i sve. I kažem vam, poslala nam je drugi stan, gdje sam ja tip čovjeka koji ne voli stan u prizemlju, na primjer. To je isto jedan od razloga što sam odbio taj stan od 90 kvadrata. Zato što je bio u prizemlju i pored toga što je bio za nas preveliki. I onda je ona nama poslala ponovo još jedan stan, isto tako u prizemlju. Ovog puta, čini mi se, 55-57 kvadrata, nisam siguran. Sa spavaćom sobom i sve ostalo, znači onako lijep raspored. Međutim, meni se sad u toj situaciji nije dopalo što je ponovo stan u prizemlju. Veličina i sve ostalo je bilo ok. Ja sam ponovo odbio taj stan da bi tražio još jednu ponudu, neki drugi. I žena mi je odgovorila na mail, nažalost nemamo više ponuda za vas, to je bilo sve, hvala što ste nas kontaktirali. Tako da ljudi, ja sam bio na 1 sekundu daleko od toga da mi od tako brzog dobijanja državnog stana zapravo izgubimo taj državni stan. Jer sam odbio jedan, pa sam odbio drugi, i onda mi je žena rekla, žao mi je, više nemamo ponuda, hvala, doviđenja, i to je to. I to je bilo nekad kasno uveče, kad sam ja poslao mail, ujutro sam dobio poruku da ona više nema za mene stanova, kao to je to.
Ja sam cijeli dan razmišljao šta da uradim. Kako ja sad da kažem da sam ja odbio 2 državna stana i da više nemam, da sam jednostavno upropastio tu jednu šansu za koju bi ljudi dali. Garantujem vam da postoje ljudi koji bi sad dali 5.000 € da se usele u državni stan. Kako rekao ja sad to njoj da kažem da sam ja, izvinite na izraz, tu šansu, da bi ja na kraju i rekao to šta se desilo i zbrka trka kako da popravimo situaciju. Ja sam napisao jedan mail ženi da ja nju nisam shvatio dobro, da ja loše pričam njemački, ja se stvarno izvinjavam, htio sam da vam kažem da zapravo nama odgovara taj posljednji stan koji ste nam poslali, znači zapravo taj u kome smo sad. I vjerovatno što sam brzo odreagovao, ona je rekla u redu, onda ćete dobiti, mislim dodijelit ćemo vam taj stan i kako je već glasio mail, ne znam sad tačno da vam kažem, da citiram. Uglavnom, koliko smo ga brzo dobili, tako sam brzo mogu i da sjebem tu šansu, ali sreće ispravio sam grešku. Tako da sam popravio situaciju i dobili smo taj državni stan gdje je, na primjer, garaža se nije automatski dobijala ta podzemna, nego se za garažu posebno slao zahtjev i čekalo se na odobrenje zato što ne znam iz kog razloga, uglavnom nema toliko garažnih mjesta koliko ima stanova i onda su vjerojatno svi ljudi poslali pa se možda čekalo to kako će, šta će biti, nemam pojma. Uglavnom ja sam poslao zahtjev i za garažu koja inače sa cijenom, mi smo garažno mjesto na polju ispred stana plaćali 50 €. Znači na polju, gdje vam auto kisne, gdje vam je auto, naravno sad o cijenama neću ništa da pričam, ali reću vam samo da podzemna garaža koja se nalazi u toj državnoj zgradi koja je nova, znači gdje imate, vidjeli ste vjerojatno na nekim našim videima, vrata na daljinski, šta ti ja znam, gdje vam je auto zaštićeno od svih vremenskih neprilika. Što se tiče cijene, mnogo povoljnije nego da negdje privatno iznajmite tako garažno mjesto na ulici. Tako da, i tu smo imali sreću, poslao sam zahtjev za garažu i oni su mi onako, mogu reći, relativno brzo odgovorili da smo isto dobili garažu i tu nam je onako bila bukvalno sreća upotpunjena. Znači dobili smo garažu, dobili smo stan, tako da je to sve nekako baš išlo svojim tokom u tom nekom pozitivnom smjeru od početka do kraja. I ono što je ona rekla da ja nisam dao da u starom stanu kupujemo bilo kakve stvari, mi smo se zapravo ona kad je došla u Njemačku imali smo opet neku božju sreću da je ona zapravo pronašla stan koji je bio polunamješten sa kuhinjom. Ljudi koji su ovdje znaju koliko je to teško, da vi u većini slučajeva se useljavate, ponovo kažem, u stan koji nema ni kuhinju. Znači, bukvalno uđete u stan, imate samo sijalice na plafonu i to je to. Normalno kupatilo je opremljeno, jer tako da i tu smo imali sreću na samom početku i na samom dolasku, gdje ona našla taj stan koji je bio polunamješten sa kuhinjom i gdje ona meni probijala glavu mjesecima da mi kupimo neke stvari, da kupimo komode, da kupimo ovo, da kupimo ono. Ja sam znao da ćemo mi tražiti drugi stan i pravo da vam kažem, od prvog dana, još i prije nego što sam došao u Njemačku, ja sam imao u glavi da me interesuje samo neki državni stan da uletim, jer kažem, to je ovdje sigurnost velika. I na kraju sam, hvala dragom Bogu, to i uspio da uradim. Nisam htio, iz tog razloga nismo htjeli da kupujemo te stvari, jer znali smo da ćemo se seliti i
nije nam uopšte bio problem na toj ugaonoj garnituri da spavamo, čini mi se, sad evo lupiću. Znači, godinu i, ne znam sad, napisat će ona ovdje negdje na koliko smo dugo spavali na ugaonoj garnituri, eto, pravo da vam kažem. Ali to su normalne stvari, to većina ljudi koji žive ovdje znaju kako te stvari funkcionišu i da je to stvari, svaki početak je težak i bitno je da imate cilj, da znate kako da dođete do tog cilja i to sve ide svojim tokom na kraju. Tako da eto, sad smo tu gdje jesmo. Drugo sam nešto htio da vam kažem. Da, tema je bila sad kad smo pričali o autu u vezi tih troškova i svega kad vi dođete u Njemačku i da se ljudi zalete i kupe stvari koje su im i potrebne i koje im nisu potrebne i ovako, onako, i onda kad dođe trenutak svi mi uletimo u neke stanove koje želimo da mijenjamo, jer na samom početku vi niste u mogućnosti da birate gdje ćete da živite. Uzimate ono što vam se nudi. Znači to što vam prvo padne pod ruku, tu se prijavljujete, tu živite i kako se zove, naravno kasnije bitno je da se negdje uleti, što se kaže, pa posle posle ćete da tražite nešto bolje i da se prebacujete. Tako isto i sa poslovima, znači većina ljudi prihvati bilo kakav posao samo da dođe, da dobije vizu i onda traži sebi neki posao gdje će da se da tako kažem ustabile, znači da će da bude to stabilno i sa nekom dobrom budućnošću. I ništa, najbolje bi bilo savjet za svakoga da se normalno, nije to ništa sad, nisam ja izmislio toplu vodu što ću taj savjet da dam, ali jednostavno prijedlog, znači nemojte se zaletati, čuvajte se, jer kada dođete i kada se smjestite i počnete da radite, tek onda vas očekuju troškovi, gdje ćete vjerovatno da se selite u neki drugi stan, čuvajte pare za stvari. U taj stan koji tek uletite, nemojte da kupujete gluposti koje vam ne trebaju, mislim da se, ako ne planirate da idete iz tog stana, ok, ali ako ćete, naravno, ako vam ne odgovara taj stan, ako ćete se seliti u drugi, znajte da će vam za novi stan trebati kuhinja koja nije uopšte jeftina, pa uređaj koji uopšte nisu jeftini, znači naša kuhinja je bila za naš pojam papreno skupa, možda nekome nije, ali i tako neke stvari, eto, to su problem gdje vi potrošite skoro 20.000 eura da napunite stan od 55-60 kvadrata, treba vam sigurno bukvalno sve stvari da kupite koje su vam potrebne. Tu računam i namještaj sam po sebi, znači kreveti, ugaone garniture, stolovi, stolice i ostale stvari. I plus ove sitne, znači, koje uključuju, eto da kažem, i mašinu za kafu i šta ja znam, tako neke stvari. To su, mislim, neka prosječna jeftina mašina za kafu vam je 300 eura, ako naša što je bila. Mislim, razumijete, i onda na takvim stvarima će vam se sigurno nabrati onako fin iznos. Dok sve to pokupujete, koštat će vas puno. Tako da, bitno je da razmišljate racionalno. Nismo se, eto, zaletali da kupimo neki skup auto, da bi se mi dokazali nekom da smo mi, eto, u Njemačkoj. Mi smo ljudi sasvim normalni, skromni ljudi koji živimo, radimo. Da vam kažem isto, kad vidite
da, na primjer, neko snima kupovinu i otišao je negdje u outlet centar i kupio sebi, ne znam, Boss čarape, Ralph Lauren, neke majice i šta ti ja znam, neke gluposti. Znajte da je to ovdje dostupno svakome i svaka osoba ovdje to može sebi da priušti kogod je zaposlen. I to nisu nikakve ekskluzivne stvari. Sad ti ljudi kad dođu dole na odmoru, to je markirano, mislim uslovno rečeno, markirano je garderobi. Neko misli da ti ljudi, oni žive u Njemačkoj, oni zarađuju sigurno hiljade i hiljade eura, ovako, onako. Mislim, to ovdje svako sebi može da priušti. Kogod je zaposlen, kogod radi, kogod malo vodi računa o svojim financijama, može da priušti sebi takve stvari. Tako da to nije ništa ekskluzivno, ništa to nije sad. Kažem vam, mi nemamo nikakav problem da kupimo i majicu od 10 eura i majicu od... Mada tu imate i do razmišljanja čovjeka i pojedinca. Sve zavisi Ja vas malo sad vozim po ovim njemačkim selima. Imate dosta i do razmišljanja kako pojedinac razmišlja, a to mi nismo uopšte ljudi koji meni je čista glupost dati za majicu 70 eura ili ne znam 50 eura, to je meni previše. Tako da živimo jedan skroz normalan život. Mi nemamo nikakav problem kad snimamo da nama kuhinja bude, kad spremamo ručak, kuhinja, ljudi, ponovio sam to, rekao sam to 100 puta, ponovo ću da kažem da kuhinja nije operaciona sala, da vi sad tu poturate nekakve ubruse, da se tu ne vidi ni jedna dlaka, ne znam ni ja. Znači, ako pravimo ručak, šta ima veze, i ako se malo isprlja, naravno, opraće se. Nije to ništa sad. Ponašamo se prirodno, kao što se ponašamo i kad kamera nije uključena, tako da nemamo nikakav problem sa tim stvarima. Meni je, eto, žao što ljudi u većini slučajeva, kažem, imaju pogrešno mišljenje. Evo, imao sam priliku sad, kad su bili ovi praznici, kad je bio katolički Božić i kad je bio naravno naš Božić i sad ovo oko Nove godine kad su svi išli dole i čitao sam na tim društvenim mrežama razne komentare vezane za ljude koji žive u dijaspori, da kažem u Njemačkoj, Austriji, bilo gdje ovamo. I žao mi je što ljudi dole kod nas imaju neko pogrešno mišljenje, znači ili ne znam kako bi to nazvao, ne vidim razlog zašto se na konto tih ljudi koji žive u dijaspori pišu tako neki ružni komentari. Ne znam šta je tu u pitanju, jednostavno nije mi jasno. Kad ljudi idu dole na odmor, kad je to, da kažem, ta navala, kad svi koriste te praznike da iskoriste za odmor, da dođu da posjete svoje, što se kaže, porodice i rodbinu i prijatelje. I onda se kao, bukvalno, eto da kažem, tim nekim prostim jezikom, kao da mi njima dole s autima smetamo po ulici, kao da, i činjenica isto, na primjer, da ja isto vidim, naravno, ljudi to slikaju i sve se to objavi na internetu, gdje ljudi se stvarno pojedini dole ponašaju, na primjer, u saobraćaju, da kažem, nepristojno, da ne kažem sad da krše propise, gdje se parkiraju i po trotoarima i po pješačkim prijelazima i onda ako su strane tablice na tom autu,
onda kao, tako on sigurno ne smije u Njemačkoj, tako on ne smije. Činjenica je da ne smije, a isto tako činjenica je da i ovdje imate takvih ljudi, samo što takvi ljudi ovdje za svoje te takve greške plate, naravno, i to ih košta, znači to sve njih udari po džepu. Tako da ne treba generalizovati stvari, ne treba vidjeti ako je neko sa stranim tablicama da to odmah znači da se on bahati tako zato što je došao dole, zato što ne znam ni ja. Vjerujte da ako se on dole tako ponaša, tako se ponaša i ovdje. Nema tu razlike. S tim što ovdje, ja moram iskreno da kažem, očekivao sam da malo me čudi, nije ovdje baš policija toliko ažurna, recimo, kao što je u Švajcarskoj, na primjer, u Njemačkoj. Vi možete, evo pogledajte ovaj auto, vidite ovdje. On je tu pored puta, parkiran, ispred kuće, tu nećemo niko tu kaznu naplatiti. I ovdje su tako neke stvari čudne, dozvoljene, gdje vi možete da naiđete ulicom i da u jednoj traci budu, recimo, parkirana auta pored puta, gdje vi morate da čekate da neko iz suprotnog pravca prođe, da bi se vi kao mimoišli, jer tu postoji ta parkirana auta. Recimo, kod nas bi svi dole dobili kaznu, jer kod nas takve stvari nisu dozvoljene. Ovdje, na primjer, to dozvoljeno. Tako da, svašta tu ima i svi smo mi ljudi, samo eto, nekome je džaba i zakon, nekome su džaba i propisi. On se ponaša kako se ponaša i to je to, ali vjerujte, to ne znači da su svi takvi. I tako da eto, i to mi je bilo zanimljivo da spomenem. Da, što sam htio da kažem, još jednu stvar vezanu za te stanove. Možda je nekome to dosadno, možda nije, ali eto čisto da objasnim. Jedna od zanimljivih stvari zašto su zapravo stanovi koji se nalaze u prizemlju dosta traženiji i do kojih je dosta, onako da kažem, teže doći. Znači, stvar je prosto jednostavna kad vi dođete iz kupovine. To su neke praktične stvari, znači gdje vi dođete iz kupovine, imate opciju da, znači, bukvalno iz auta unesete u stan sve stvari, sve kese, onda useljenje, isceljenje, unošenje, iznošenje stvari. Jednostavno, pristupačnost gdje vi nemate stepenice na kojima se mučite da uznosite stvari, da, dobro, možda ako postoji neki lift, ali eto, u većini slučajeva u tim starijim zgradama, recimo kao što je kod nas bio slučaj u tom našem starom stanu, mi nismo imali lift, ali imali smo neka 2-3 nivoa stepenica gdje, mogu vam reći, nije bilo jednostavno kad vi dođete iz kupovine sa kesama, naročito kad nismo još imali auto i kad vi morate da tako kažem, uznesete u stan te kese i sve to. Ok, dok ste vi mlađi, a recimo starijim ljudima jako, na primjer, teško i to je, eto, vrlo, vrlo prost razlog zašto su ti stanovi uvijek popularniji i skuplji ti koji su u prizemlju. Ja kažem vam, ja to na početku nisam, nije mi se sviđalo što je naš stan u prizemlju, ali pogotovo mi se nije sviđao taj plafon koji je, kažem, 3 metra visok. Međutim, na kraju mi je to stvarno sad, posle nekog vremena, shvatio sam da je to zapravo baš onako dobra i korisna stvar. I mogu vam reći da smo baš, hvala Bogu, prezadovoljni sa stanom i kako je to sve urađeno, kvalitetno. Znači, zgrada je apsolutno nova, mi smo se bukvalno prvi tu uselili. I stvarno je sve savremeno. Mislim, moderno, kvalitetno, baš ni u jednom
dijelu ne vidim neku jeftinoću, da se kaže ono da je nešto brzo sagrađeno na brzinu, kao što se recimo radi kod nas i šta ja znam. Šta je jedino problem? Problem je što je zgrada sama i čitav taj kompleks tih zgrada je nov i još uvijek ta infrastruktura kao što je na primjer taj internet i te stvari vezane za bili smo sad na početku prinuđeni da uzmemo taj bežični internet za koji sam ja znao da će biti problem, zato što zgrada kad se pravila, mi smo tu dolazili, možda će ona i neke snimke da ubaci da vidite kako je to izgledalo. Sama zgrada kad se pravila, vidio sam da se pravi, znači zidovi kompletni su od betona. Ništa nije zidano, znači sve od betona. Osim tih unutrašnjih pregradnih zidova koji su, da tako kažem, montažni. Znači oni nisu zidani, ali su isto tako urađeni kvalitetno gdje vi bukvalno zvučna izolacija između prostorija, apsolutno se ništa ne čuje i stvarno su to ljudi uradili kako treba. I pretpostavio sam da ako bude bio neki takav internet bežični da će biti problem jer signal jako teško prolazi kroz takve zidove i ispostavilo se na kraju da je tako. Mada opet sve je to na kraju dobro, uzeli smo neki malo bržu neku opciju interneta i onda mada brzina sama nema veze sa prijemom signala. Mislim ima ako je ali eto, to je jedna interesantna stvar. Prolazim sad pored jedne, da kažem, to je zapravo jedan objekat, ali ne smijem da vam snimim, to je od njemačke obavještajne službe ovdje, da vidite koliko antenu imaju, znači ljudi, to nije normalno. Tako da eto, to nam je isto bilo zanimljivo i mislio sam eto da mi se neće to sve sviđati, ali na kraju je to sve ispalo dobro. Sve je to ljudi na kraju dobro ispalo. Ode ja desno. Ode ja malo desno da se provozam. Ovo je industrijska zona. Mnogo firmi ovdje ima, znači ja stvarno, evo ovdje desno je Amazon, ja mislim. Recimo, ko nema posla, traži posao, jednostavno evo provozate se s autom, dođete ovdje, milion nekih firmi ima. Pokucate na vrata, dobar dan, to je to. Vrlo jednostavno. Trenutno, što se tiče zapošljavanja, nema neke krize. Ne znam kako će biti u budućnosti, to ne zna niko, ali eto, trenutno je tako. Pokazat ću vam baš kasnije kad dođem kući, sad ću da odem do tog auta koji juče nisam snimio, dobio sam kritike što nisam malo detaljnije, ali nema veze koga to interesuje sad baš, ali nema veze. Pokazat ću vam kasnije, to da vidite kako to izgleda kad je onako stan na dobrom mjestu, kad imate garažu kako treba. Znači, naša garaža je, ljudi, bukvalno ispred vrata. Znači, kad siđete u tu podzemnu garažu, bukvalno se nalazi ispred vrata. Tako da iz auta do lifta imate nekih 15 metara i stavite stvari u lift. Imamo čak i lift, znači koji, mada u većini slučajeva nije potreban jer imamo svega par koraka do vrata od stana. I eto, to je ta prednost tog stana u prizemlju koji se meni u stvari nije ni sviđao, ali evo, na kraju je ispalo da sam baš prezadovoljan.